Swastiastu. Rahajeng semeng alit-alit sinareng sami asapun abigatra engi dumugi kena rahayu sinareng sami rinjere griya miwah uli soan-soan. Sane mangkin Ibu Jagi ngunanyayang indik submateri sane pacang kepelajahing ring semester siki puniki. Nanging sedurungane Ibu Jagi ngunanyang angge wastan titiang Niwayan Sumantari guru SMP Dharma WK sane pacang ngajin alit-alit sinareng sami indik pepelajahan bahasa Bali. Enggih sane mangkin durus biar sayang sub materi napi manten sane pacang kepelajahing ring semester siki puniki. Sane mangkin durus biar sayang video-video selanjutnya. Inggih buku pepelajaran sane keanggen referensi inggih punika buku Bahasa Bali Pangkajasari. Taler wenten buku pendamping pengayaan materi Bahasa Bali kelas sieu. Materi pelajaran Bahasa Bali kelas 9 semester siki inggih punika pangenter acara sor singgih basa basite wacana beraksara Bali lan tutur. Taler ring pangenter acara wenten materi sane pacang kodar inggian punika pamiteges pengenter acara, tata titi makarya pengenter acara lan wastan pengenter acara ring media. Ring materi basa basita nganinin indik pamiteges basa basita, papahan basa basita, teges risejroning unteng paribasa Bali, suksman basa basita tur keanggen piteket ring kauripan. Taler ring materi wacana beraksara Bali wenten subab sane pacang kodar inggih punika sesuratan aksara wurastra ran aksara swalalita kaping kalih nguwacen wacana beraksara Bali lan nyurat kruna lan lengkara antuk aksara Bali. Inggih wanta asa punika iwau submateri sane pacang kepelajahing ring semester siki puniki. Inggih kecenduk malih sareng Ibu ring pepelajahan selantur nyanyi. Sane mangkin puputan titiang antuk ngaturang para masanti. Om Santi